Herema, tato wharere nei te i hora nei iora na marurumit e to tato wharere ai ruto I te iwi aprau api nā tatou, te mai te motum profof a o tā tatou vea. I waira o tatou ho e tamar I piti matahiti te hohoni hia e te ho e uri te I nei, te taira atu te whea tupu o hei ua tāmatai te whaorai te tamaiti ai tei manuia ua whaaru e romai te ie tamar iti. Te heiwa tuaro nui no patiti whai te motata aur a au e a hātura te rawe a I te imhana nei no te whaatere hau te tuaro ken u te mauri ho e an a rawe a no te mo maona o ia hau te whaa a pira I te whai aur a no tipaerui. E te rea tō tātou I tarahu au wa I te hia I te hepe to mai maeri nei a ai tai per hei whaahau no te pep mo upuara ature a te whaatere a hau whenua e no ua nei rā te mo tapura hu papahono rā I roto I tā tātou vea. Ei o moar ai te ie vea a te ie praur hei no te ie te ie vai aur a I tiperu I e reit me hau I te hepe to mai maeri nei muria e to ken u te mauri whaatere hau no te tuaro whaarar a e I tai a mohia te ho e vai aur ano te heiwa tuaro nui piti tau atini piti ahuru mahitu hiti mahu tawe teimo maona e te mo mero ato a o te tomi te whaatere te ie ramhana te opua nei te whaatere a e whaapi I te vai aur ano tiperu I iau te mo whaature a o te ho e heiwa tuaro nui te mera te puahur a Mérite à tout, Laure Philibert. La réalité est que l'infrastructure de Marmont qui était prévue est difficilement livrable dans les temps. Te hapapu nei te whaterehau no te tuaro e eita te opuara I wherurihia no te whaatupura te tataura au no te heiva tuaro I Marmont e tape a hia. I tōna reo rawerhei mautua e hamara a te tapura hamauar a hui an arawe a tāna I wheruri ia whaatupuhia te tataura au I tiperui. L'idée pour nous, c'était surtout de pouvoir rénover. Tamatou wha ia whaapi noa te mauwahi hopur apape tawir a ahau e te vai atura. E tei hau te hia te vai aur a hian hen he whaahupahia no te mawhainenir a. Moins possible au bassin, ce qui permettrait à tout le monde de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. Te wahi peapera no te mauna e tata whainene ia tata ian ahia e mau ia te mawhainenir a. E haua tu tereira, waha papu te whaterehau e tatauhia te mauna I te ho e a te a piti ahuruma pae me te rā, te awhar a ia o te whaito no te mautatau a I te au nei. Doivent aller chercher des qualifications en bassin de 50 mètres. Te mea papura mai te whaito penia mina piriteina teina e haua tu whahepohia rātou e tatau I rutu I te vai aur a pae ahuru me te rā no te whaao I rutu I te mo tatau a I au te aroa. Haure rai te whenua wharani. E whaara mātou te ie mou maona e eita rātou e tatau a hau I te ara e whaea no rātou I teiti nei. Vous faites que des compétitions en Polynésie, quoi. Ce qui est quand même triste. Wa wharerei te whaterehau do te tuaru I te uere no papete no te whiruri ai te mau tata I ai te ai arawehia, te ie mau mahana I hare mei nei, e no a pā te ie mau a pue prau, te mea pāpura I te ahuruma piti no me, e tā mei te mau a te anu te tumi te heiwa tuaru no patiti whai te whenua nei, I reira pā e no a mei te mau pahono a hope aroa. Te imahana I tiperu nei I haapapu e te whaterehau no te tuaro e whaatupuhia I te tatau au no te hau no te heiwa tuaro no patiti wha iau te mau ati arauti e au haati nei te tupu prau tai me te imahana aita roa tu ratou I te papu e aha mauna te mau patura e wherurihiara ho e mataiti e pitia noa e toe nei hau te hamatara au te heiwa tuaro no patiti wha. Tra te puho ura o te ie tumu prau mai roto mai a Sam teina ori. Te ie prau pepe ana tato I tupu I waira o I te ie monire pepe nei ho e tamar I piti noa mataiti te I whaaru e mai muria e te hohonir ahia o iai te ho e uri mea nā whea ho I te ie uhupa I te tupu a te ie te mo pahonur a Naya Bennett, niai te mohohoa a Davidson Bennett. Te titap o kilometera ahuru e te awha I waira o I te arua ni nau mea te ati te tupur a. I te pep au of ahuru te metua whaine I tāna tamaiti ten hor au te whaine hap o I reira te ati te tupur a. I te reo te tawana aure no te ara puto o Aoteara, te I te roa I te tino o te tama, a teinei o ia I te e ho e ati mai te I turu. Te mai te e te mei ai tei pāpuatura o vai te uri a mui te I tamaroa. Te pāpua e ritihia ho e titrotror a e te haavar a, no te haapapu mai te e mea nahea mau te ati te tupur a. Piti noa mataiti to te eiu.
he te whaatatu nei mātu i te tapa o tamahanahana i te utua whare ati. Api poritita i te nei, te roar au te i hepe tō matitau hia te motomi te roto te whare apurar hei e ruru, waha amata nārto i te tua, tapapara ai te tapura whauwha, te whare ir a manihini, nā reira toa te whauwha atumu, te mea e tano e tape a mai, no te mea hei ai te per hei whahau i te whare apurar hei, te wir a, en ua nei rā te mo tapura hupa te hauwhenua, pahonor a matai hore ei, Jantino Rua. He mata ata tō poli ni wā te te au a whanoti ai tō te tāwani hui a tira puti hia mai tu a tere hauritu i te awarid a o te i whait e te a te amu i te awa i nerima i no rurutu. Muri te i opani te rurut a te tōmi tein e te tere a whauwh a. I mua atu nei tā te wharid a manihini te whauwh a tumu. Mai tō rai nā pupu te wiwi hia ua wainoain e te rurut a no te hepe tō mai maeri e te ere ai te pārhei. Ia, ai te pāhei tātapu aghei, ai te pāhei aho tātou whenua, te atona awhaua. Me hu mana ono, mea mana ono no te henua, te mo mana hei ne mui tātou. Me pēpea i te tauhi uga ae, me mana ono uga no te whei ai maiti, i tu mai mātou i une. Ai ta mātou ni te gāmana ahuia, me tātou petini o tāpu aghei hapapu, ai ta mātou o. Nā te petini au tau whenua e hio, e mito, te hepe i tupu i te mahana. Tā unua mea i mere i roto tā mātou rurura ai, te mahana mahara, te prorahia, tā o tau whaaterera, e ere nā mātou tra whaaterera, nā te pupu tāwini hui rātira, o tā mātou e turuna ni at mo hipa me te o mātou, te veinoa rahoa ni atra awai i a tā mātou, e me te pua e te pārheirua te maumero i āmui me i a mātou, tō umono atra tō hoa i a perera aporotita no ni a te maumea peretinira o te mo tomite, i tāpe e tra maumero tāwini e hare mero tō i a awhanotia, tō umono atra, no te mea roto tra perera aporotita, o pari e nahi e nā mātou hina arora te mo tomite roto, o mātou te nonone, te mahana te itera tātou, ai te hoe noa tu peretinira tō awhanotia. Te hitu no me. Tua tapapahia te opuar a ture whenua no te awhataw ataahia no te whia patana. I reira atoa i te hia i te vaid au nā pupu e toru. I taraho i nei. Traweho tātou te prau no te poritita e tumu profof ato ana tātou i te iepo. Hoi mai nā tātou ni e te ati tupu i te wauno e pererara. Ho e tāta te whaaru e mai muria e tōna maruar a mai nā te paera au te tahua o te ho e patur ai titioro era e ati man o orehia te ie o te whaatupu roa i te wiwir ani e te parurur au te tāta in e tā rātora vera ahupa. Ma te tima eri anei hau i te toru haneri ati ahupa i whaaruaruhia mai roto mai te mo patur a rarhei te whenua nei e a haraha e te mo whaaturira te mai te mo pahonora. Iau te mo numera te whare turut a i te mataitima eri anei toru hanere ahuru maiwa ati whaaruharuhia mai no roto mai i te am au te uhupa i porine tia nei. Roto i te tuha au te mo patura ararhei nā te mo uhupa toiha e whaatupu nei i te mo ati e te rawa uhupa i te peo te whare turut a hau te patura a ti tauhia e ara mai te peo te auraro nei te teiete i te mo whaaturer a no te paruru i tāna mo rawa uhupa. Ia te mātou ini e te rawera uhupa, e hi opo mātou i te morav e a tarato e whaahupa nei, e hi ora ho e hivi, ti tauhia e hi opoa mea nawhea te tamamor a hia, e hi oat o mātou te mo vahei teitei, te mo tau av iwi, aurea te haaputur au te repo ni a te rawera uhupa, e te toia hāt o te mo tauhia, ta te rawera uhupa e haapaeuma nei mai te peu e whare tahua. Wa i te tātou i te imahana, te tamu noa rawe te mo te ete, i te amorima noa i te mo hio, te opani aurea te putetima, i te mo hei teitei, e whiwhian e te rira no te rawe uhupa. Sur le salarié, quoi. Mai te omuar au te ie matahiti, toru ati tupuni e te rawe uhupa, ai tei mauro anei, te ie ati titioro, ho e tauri eri a te marua mai nā te paera au te tahua o te patur ararahei, wāra te mo whatu te ite i tā rātou uhupa, nā mua e te patur a. Dans le secteur du BTP, en fait, la particularité, c'est... Roto i te patur ararhei, wa i te pauti i tana ohipa. Titohia o nai hi opua i te mo wahi a tā tai reira, tāna mora uhupa e rohi ei, no te hoe e tau av e nā te raatira e whaatu ati te morav e a parurur ano te rawa uhupa. E ere ho e a ahuru i a whaauhia te mo wahi atoa, tō naur a iau te rawa e a whaahupa hia, ti tauhia e whaanho mai te uhipa.
la position de la grue, et etc. Iau te mo atie nen he tupu mai ni e te rawe hupa, e whahepohia te mo rawe a parurur ai te whatu te iete. Warau te mo rawe a iau te tōroa, hawa tui te reira i tōna pā, nā te pū o te hupa i te au nei te whaaur a i roto pū. I te rawe hupa i tōna raatira, e te awhaur a ho te moni av e. I porine tia nei, vaut a tahi opua, e rawe nei te ietuha a. Les agents de contrôle. E mana to te mauti ahi o pao te ohipa i te whauti e ti torotoro i te rawir a ohipa roto i te teitei e te ohipa. Muria e te teimo horor a. E mea ti tauhia e hi opa i te pārurur a o te rawe ohipa. E mea homana atua te imo rawe ohipa no te hi opa i te whaur a ohipa. Te tap or ai te whare turut a e te veatura. Contrat de travail, etc. Mai te peo ai tate mo te i te hupa e whaatura nei te mo whahepor a, te veira te utu ai muri mai. Mai te horor ai mo i te tripuna o te hupa, aurea i te whautuar ai a rātou i te utu a monu. Harero tātou te inei te wharehap i ratoro ano te paripari i puna au ia, wa tupu te rurur ano te tiepura a hupa, nā te mo piahi i roto i te toro a hotera i te whaatiania nira a rātere, iau te mo numera te wharehap i rā piri i te ahuru piahi te imatara mai, nā te i wharehap i rā e o te oroa i te matete o te hupa, tāpo whaite, mea whaahihia te whaito te mo piahi, mere te ato e o Lord Philibert te mo hapapura. Te prou tua orar a, i roto i te rima, matapapu, te hou nei te mo piahino te wharerei te mo whatutaiete, e rohi nei i roto i te huipa hotera. Hotera nei, whare tama ar a, whare whaar ir a manhini te mo manurewa, warau mo whatutaiete i amui mai no te i e wharerir ai te mo piahi. Toru te ahapapia hita mātou i te puno te heiwatu aro. Te weira te rawe no arai te hupa no mātou. Hapene e ha maurua hi a rātou, hau te i hope amateiti. Mo whia arawahi mo te i tā mātou i tāpe a mai. Oui, c'est des pépites qu'on a pu garder depuis les Jeux Olympiques. Hamateiti te ene, i te omuara a mai, hoe ohuru no a rātou, te mahana wapiri i te maha ohuru, mo te ete, te whaari i haramai, te itehi ara te ananata o te mo whatu te ete, o i te toa rātou te marara a, te whaito tātātou mo tamari i, no pahono i tō rātou mohi ai. Ho e prof aur ai roto i te whareha apir ai te mo whatutai i te tā te paripare ia e turupapu nei nā roto i te i mo wharerir ai roto i te roar a o te mataiti. Au wharerewo i te hotera saireshis. Mea me te eiroa, o papara tātou in eho e tātou mo teme hapira, e tātou mo teme haparira hapira. Trafe o ravera vau te ohipa e trafe o hare vau te hapira, mea tanori. E nene tātou rawe taratou mopra numera nyunyu no tare rawe te ohipa. O wapiri i te pitihanere, tamari te roa praupu i e te hinaro te teituha e imi te ohipa, e te vera te temo tuha tamari e titau ahau rātou te temo praupu i te teitei whahautua. I roto rā i te momate i te hara maine, wa i te hia, i roto i te area e ono awa e muri mai, no ohoru ni he te hanera te motamari waro at para ohipa papu. E te aturine mātou i te mateiti e ta ehia mātou i te hitu ohoru mapa ni he te hanere. Ta hair a mata mua no te iemo piahi e no te teipai roto i a rātou te meno te moimoi ai te ho e ohipa whaito te teirua e no rātou i roto i te mo hōtira hururahi. E mai puna awia paurua tātou i roto i te mo motu i whakarawa, motu tapo hian i te tapura parurua te UNESCO. I reira, ua riro te whaari rā ratere ni e te mo iati i te ho e man on ora ana te huira atirein ha e te maraano atura te mo iati i whakarawa e a hatura pa ia te anan hei o te mo hōtera utua whari i whakarawa pahonor a Jessica Dusi. I nia i te mo api prau, maha huru mo tutou te whaat ahia i whakarawano te mo iati, piti noa mhana te moro te whaat ihia, i rotora i te herir a mau, aita te i whaaturir a i whaatura hiara i te mo pahita i te uana nei hui te i mo iati i roto i te teiroto, e te tutou nei hui rato i rapa i te mo wahi i whaat ahia. O te whaatupu atu aia te riri o te huir atira, te imi nei te rapia no te parurur a i te patere maa. Te mera ho te mau huiratira e te afrorora ni tō rātou huru atu ohoi. Te mera ho te mau tata ni te ati e te tō me whaatura arua. No te apor a oire e whaari nei i te tute no roto mai i te iemo ratere, te apapu nei ia te whiwhi nei rato i te pā no te whaaturer a i te miae
e mana te ie no te hauwhenua e te whaaruru nei rato i te riri o te huiratira. Te whau nei mātua, no te mea e te werape te i e tato rato, ai te pei whaaturar a, te e mō whaaturer ai horo o ahia, traia e toru hanere me tera, e fō rato e atea i te whenua, ai te rato hap ora tarau hai, e no te mea to hoi, ai te to rato hap ora te natura, te orara o tomato ne mō huiratira, o ia hau ia te ia e harmei mua te mō nohor a e ari ahau te reari pen mo hupa i te hiara e riri tomato mo huiratira traia e imi hoa rato trawea e tihei te e mo potitai. No te ho e pēo te huiratira, te tia ine ia iawha eta hia te ture. E mea ti ahoa i te o e te me te oire e te hau whenua, ia imi te teirau ea ia tā o tia hia te parau no te iaki. Hapu e atua te mohi o puara? E nā rira e hapu e te oa e imi te mōrau ea, ha mōra ai te te mō ti ane no te hia ora ai te parau no te ai iaki e tomo mere tui toroto. I te imhana, te inei te huiratira e te apora aure no whakarawa i te mō ti amana, ia rawe hia te mō whaotira e au no te pārurur ai te aru te mariwa o tō rato motu mai te tāmaua i te whaar i te mō iati. Te te propoto nā tātou ma te rivaroa i te whenua auteraria whae ana tātou ni e te moana i te mea hui. Roto i te tata ur ano o te ana e te pē o te tautaina raro i te moana tape amai tātou te ipro api o ua manu ia tō tātou mo aito vahine tautaira i a teina orwhe tēnua tū. Ia o Nix Le Bion tata ur a te tupu i te whenua auteraria ua whahui mai te ieno pōti iho i ani e te whai tō whaahia hiaroa o i hau ahuru mamha a kiro. E no te mea i te whahitini tātou te prono te rawa ai ino kuhi wahau i te ho e tane i a hohonu i whahau hia mai e te whea tautai no teio hae i te mahana maha i mairi anei. Roto i te ana eira out mo i a te weinei te te mo hapu reru rarahei i a rarahei te ie o te au reihi anei tuira atira no matuita. Tau hiti tau niwa musane o Jessica Douce te i wharereru atu i te whea rawa ai te wahu no teio hae ahi o mai. Hau i te toru horu kiro to te hapu, tato matu i tai pinei te peti. E pai, te whahahia mai e tamanui e tōna tāpena. Te oau te iei a te peti, e atumui hoa te iei no matuita, i aru a mai te iei a, mea whahia roa. Te weira, te inaroa i te whaitō au ahuru haere atu i te hanere piti ahuru kiro. Te ie te mea ein eiroa e. Te mea rarahei, te rutu i te whaato eto a. Te ina e tara whaitō hanere piti ahuru kiro. Warewa i te mahana toru rei ai au, i te mahana no te tautei hohonu. I te tēr amai te wahu no tei oha e te mahana mhawatea, e piti whaato eto a. Ono hanere rite raho e, te i te i a. Rauhurui ai te rei a, wariro i te moho te ra o tua whare aurera, wa tapi o haere hia. Te weira te hue ehi, te matui, matueka, maui a hohonuan a te ie. Moqueca, voilà. C'est des poissons de profondeur et parfaits pour le kekai, quoi. On a honoré déjà des commandes et puis on va faire partir aussi sur le haranui. Wariro te reira au tamato moi a, ve tei mea tapihi oi pop e te reira a wahohi ai o nei. Mea wat o ana tomatu i tama i te moi a no te hohonu. Ici qui sont vraiment friands des poissons de profondeur. Mai te pēhanere frane, haere atu i te tauatini frane, te moni o te kiroi ai hohiain ai te uahu. E mea unheinhei roa i te i a. Mea unheinhei e mea tāpupuro hia mai tāue ia. Tāue noa te tunur a, mea aurua. Te ie mau te me wa au hune te ahai. Te rara, ia ro a mai te ie mau ia, mea au e hoa te ie. E te mea ato ahai, i taipi vai, varavara te whaia rawa ai i te haru i te ia. No te ie whaia rawa ai, wa manu ia te tautei. E waha i mai tarato ha mau ar ano te mōri e te mau apa. E tā maru te tino, ho, aha i whahawai. Nā tua. Ei prohupe ana tātou ho tātou tā e roa tuai ua matara te whaite e te rarima i ato ruru tu i raro ei te taupe o te whare apura arhei, whaanhor a whaatupuhia i te amu i te hira awa i nerima i no ruru tu tūnoa, pāturuhia i te tāatir a tamahei, tumu protape ahia mai ratou, te ai raur a o te oipa, taupo o taua whanenhe pānia o reia te mono ei, rau te mo taua ta auto e whaan o atu mai te ia tumhana te atu i te ahuru no me, mai te hora wau i te poi te atu i te hora pā i te ahi ahi.
Trai ni ato i te tumpro tato e ta e roa i te ie poroto ma te me ti te veare o frani hap ohia me tre rai Sophie Gebel mai pio te tama ara o to homa ia mai te auto na tama ara a wharira tatuanan hepo te aroha iarhei parhei Yorana. E haa pururuhia te iwi a ini a i te tahua Ngati Rara a Tino TV.